ngasi Bharatiya Janata Party lingkhat ki basai kontrataruk sukre numit asu BJP Manipur nasu state asu mapung fana pangtokre Chief Minister Okrami Bobi Madi Deputy Chief Minister Gaikhang Manina Delhi Yaukrabasu AICC ki President Sonia Gandhi gade House Phawu Unadri Migrant workers sing masak khangdokna ramangasisu JCILPS na drive sathakre Langol ge light complex na punna migrant workers samarom verification tawkre amasung second division IL ki final round ki match samada Neroka FC sanga thuna lone star Kashmir FC bu panjil ani yamada maithu dukre Ma'am Kurumzare adom na yangbiri bas impact news ni ay okram somendron hauzik pungza asipabu gi maruba paw sing miyam da pijari Bharatiya Janata Party ki kontrataruk suba lingkhat kiba madi kontratare suba foundation day gi thoram ngasi state asidasu mapung fana pangthokre mapo kuman palana sigi mapung oiba thoram nitai pa chute ke BJP Manipur Pradesh ki office ta pangthoki thoram madu mari lenana BJP bu Haudok lamba lusing kaya ge photo da BJP Manipur ki in charge Wadiba Prahlad Singh Patel madi BJP Manipur Pradesh ki president TH Chawbo yauna member kaya na laisu katuna kai khumna utki BJP ki fajar ba ideology sing asina angaside laibak asi sasan taw ngamle hana thoram aduga saruk ya lakhiba Prahlad Singh Patel na phongdoki TH Chawbo na haikibada party isna sai kontrataruk surakpa iroinana party isna malem gi khwaidi ki member yama party oiba ngamle hauzik party asida mingchanba punami crore taramathoi suba ngamle hana phongdoki Jai kontrataruk suraba mapung phara ting labraba apangan kallaba or Prithvi lepa kuna mangna kinera wale kamu wale jai kontrataruk sida 11 crore mingchale Prithvi lepa kuna magta party amatana membership wala crore taramathoi ya de even China la bhawa China ki employee kuna mangchuming sangare une chalanga bawda yogamdre Prithvi le khwaidagi membership yamlega akanba party wale Kontrataruk suba BJP ki mapo common thoram nambol dasu pangthokre BJP nambol mandal na sinur pangthoki be thoram da party asiga losing oidamba laikhidra Pandit Din Dayal Upadhyaya madi Dr Syama Prasad Mukherjee ki mafam da hai lai katuna ikai khumna utki lonen thoram asida athobe mitunglen oikiba BJP Manipur unit ki state president Thaunawjum Chawbuna joined BJP and SAP 24 Nambol Assembly constituency have a theme da pangthokpa sai puthokpa sai asi calendar ma miyam sinaki Thaunawjum Chawbuna phongdokhibada amaku senja thumja da senai hana Nambol Assembly constituency ki MLA nangmarapam lokian na phongdokhiba adu angak fawi maku paisa sai hairabadi khudam sangdam puthoktuna assembly da puthou lerak khulak lawgda banatte hana maral sikhi Masa yang buksal laga warak amda tu thora ga lakai tayuri sukari no lakai tayuri sukari no MLA ni putar pure hai ba lam hin ba ya de paisa da hai le ngamak tar thora ga lakai da ai gi de thong na mare yauge na ada mo su nak nam ni na home minister wa ni so ai ko long long na khang nge do he chang hi do ado khoi da tai ne ni ado wakam ni pham mi na cha wa o khoi tha jan bi ko ya wa re thong hang nam dre yauge shi khangam de BJP ki parse chindore machina harau na mai ta laure chille congress ki president ueri bisi bo chindore nuai le jo ko ye ta hok dore inna gum ja tu ne Uripok Assembly constituency ki manung channel laiba Uripok Sorbon Tingal community hall da so BJP Uripok mandal na sinduna party si kontratare suba foundation day gi thoram pangthokhi thoram da BJP Manipur Pradesh ki hanagi president Mainam Borod Uripok ward number 5 ki member Namarapam Santosh Uripok BJP mandal ki president N Puina Chandra maite yauna miyoi kya na saruk yakhi nakalam romda singjamai BJP mandal na so sinduna party si kontratare suba foundation day gi thoram singjamai mayangbam lekai laiba samurai lap mandap ta pangthokhi Thoramada BJP Manipur Pradesh ki President Thaunawjum Chawba Singjamai Ward number 17 ki municipality Mikhalda BJP ki Mirep Oigadur Kumantem Ekendro yauna party ki mihup kyana saruk yaki Mifamadu Thaunawjum Chawbana Lakadur Imphal Municipal Corporation Mikhalda BJP ki Mirepta Miyam vote pibi yohana miyam appeal tawki
पाछोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चना लेबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के फाउंडर मेंबर लेखिद्रब सामुराई लापम मधुमंगोल की तेराद लेबा संगाई दसु बीजेपी के फाउंडेशन डे थौरम पांगथोखरे लोइनना सिंगजमा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चना लेबा ओइनाम थिंगल वार्ड नंबर 17 दा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की एजुकेटिव मेंबर युमनाम खेमचान लुचिंगदुना मपोकुमन थौरम पांगथोखी लाकदौरब जनरल इलेक्शन दा खेत्रीगांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बीजेपी की मिरप ओइने सोंगथोकनी हारिबा नागबम इंद्रजित की युमदसु बीजेपी खेत्रीगांव मंडल न सिंदुना बीजेपी की 53 सुबंपु कुमन थौरम पांगथोखी थौरम अदुगी सरुगम ओइना चीफ गेस्ट ओइगिबा थामोइबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए खुमुकचम जोय किशनना बीजेपी की फिराल सिंखत की थौरम अदुदा एमएलए जोय किशन फोंदोखिबदा बीजेपी से अहानबददी पॉलिटिकल पार्टी ओइरमदे जन संघायन लेरमी अदुगु मतंग याददुना बीजेपी है पॉलिटिकल पार्टी लिंखलखिबने हदक पांगथोखिबा नेशनल एजुकेटिव मिफमदा बीजेपी असी मपांगल हेन कन्हलनरबा अथुब मतमदा स्टेट एजुकेटिव मिफम डिस्ट्रिक्ट लेवल अमदि मंडल लेवल मिफम सिंग पांगथोकनरबसु रिजोल्यूशन ताख्रबने हरी अखोई प्रजामयांग हक अखोइना डेवलपमेंट लेना इना सिकना लेबा शांति लेना अखोइना फदना लेबा बिसे बीजेपी गवर्नमेंट पुरको मतमदनि नामदोस आई मी पुसलाकान आई धन बीजेपी ओइरे आई बीजेपी ने खलेगा कोई चाकतलबनती अखोई की मणिपुर की तुंगी फिरेप मणिपुर की प्रजामयांग अखोई की तुंगी पुंची मदुगे फिरेप लोबसे ngasi टिबिबो मियाम से ngasi पुनिंग दो वाखलोदो बीजेपी पासोई मंडल नसिन क्वाकटेल थौरजुम लेखाई दसु कुमोन थौरम पांगथोखी ngasi पांगथोखिबो मपो कुमोन की थौरम अदुदा बीजेपी स्टेट सीनियर स्पोक्स पर्सन प्रोफेसर एस तिकेंद्र बीजेपी पासोई मंडल की काउंसिलर मदी तरामाथो सुब जनरल असेंबली इलेक्शन दा पासोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मिरेप ओइगदोरिबा सीएच बिजोइगा लोइनना पार्टी असिगी मसक नाइबमी क्याना पार्टी असिगी करमना हौरखी अमदी हौजिक हौजिक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लमजिंग मखादा पाइखलकलेब थबक थौरम क्याबसु सिंथाखी वाबुगाई दसु वाबुगाई बीजेपी मंडलना एक्टिव वर्कर्स सिंधुना पार्टी असिगी 53 सुब फाउंडेशन डे थौरम ngasi पांगथोखरे इरोंग सैसाब मखा लेखाइदा पांगथोखिबा थौरम अदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश माइनॉरिटी मोर्चा की एजुकेटिव मेंबर याउना मियोय क्याना सरुक याकी थौरम असिगा मरी लेनन बीजेपी मणिपुर प्रदेश माइनॉरिटी मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट हबीबुर रहमान ना हाइकिबदा बीजेपी के शासन सेंटर लाकपदगी लेबाक असिदा अहोंग लाकले कांग्रेस पार्टी ना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सिजनदुना रिलीजियस सेंटिमेंट प्रोपेगेंडा तौदुना माइनॉरिटी ओइबा मुस्लिम सिंगु बीजेपी दगी लापन थमनब होनरकी हाना हबीबुर रहमान मराल सीखी मतम कयागी ममांगदगी कांग्रेस पार्टी ना डिवाइड रूल तौदुना बीजेपी दा सपोर्ट तौहंदननबा तोंगान मखन की रिलीजन सेंटिमेंट ओइबा प्रोपेगेंडा मयाम तौरगा अखोय बीजेपी दगी मुस्लिम सी यावहंदना लाकपनी असुक सांगलबा मतम से पॉलिटिक्स दा धर्म की ओइबा वाफम अमत लेते वबगाई मंडल दा मुस्लिम सिंह हाना बीजेपी दा मेंबर लेरमदबदु ngasi मुस्लिम वोटर लिसिंग त्राउमदोय लेबदा हौजिक मी लिसिंग तरा की मथक्ता बीजेपी की मेंबर ओइरे ngase ayuk pung tara tabu matamda बीजेपी हेरोक मंडल न सिंधु 53 सुब बीजेपी की फाउंडेशन डे मंडल ऑफिस ता पांगथोखरे हारी अमरोमदा बीजेपी हैंगांग मंडल की ऑफिस अमदी मोंगजम कम्युनिटी हॉल दा बीजेपी डे थोरंग मरी लेनना फ्री मेडिकल कैंप अमसु पांगथोखरे हैना बीजेपी हैंगांग मंडल न थादोरप चेरोल अमदा खंगलकली बीजेपी थौबाल मंडल न सुसिंदु ngasi थौबाल कैथल मखा लेखाइ द लेबा लेतानथेम मानदप तसु बीजेपी डे की थौरम पांगथोखरे थौरम अदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट थौनौजम चावबना अथोय मिथुंगन ओइदुना सरुक याखी ngasi की मपो कुमन थौरम अदुदा मथंग सही इंग्लिशिंग अनि तरा तरेतर पांगथोकदरब मणिपुर विधान सभा की मिखलदा थौबाल केंद्र दा बीजेपी की मिरेफ ओइन चोंगथोकदरब लेतानथेम बसंत एलियस भीमसु वांगांखी हौखिबा मतमदा कांग्रेस पार्टी ना स्टेट गवर्नमेंट कयारक हन थुगाई ननबगी थौदोक लेखरे अदुम ओइनमक बीजेपी ना ngasi फावबद कनागुम स्टेट अमतगी गवर्नमेंट थुगाई ननवसिन किबा लेते हैना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट थौनागुम सावब ngasi बीजेपी की मपोकुम नुमिता फोंगदोरकली ngasi पार्टी असि ऑफिस ता पाउमी खरग उनब अमदा महक हाई किबदा कांग्रेस पार्टी ना बीजेपी की मायक वाकत मिफम फमलिबसे मखोय मसेल मरकता वारक ngamnadraga yumlon yumda tainai haiba adu pangkakne mahak हाई किबदा पार्टी असना लिंखत किबा सुबनंगी चाही 53 मफुंग फारक पदा ngai jarabasu ngasi di India da government
government paibada natana malem da khwaidagi chawu political party amasu oiri handa pangthokiba mikhal singh da BJP na sauna mai pak pangamliba se party sigi thaumi khudingma ke hona zamani megi aroi basar pangthok labi yai han panariba municipal corporation gi mikhal da su BJP na sungsoi soidana congress pu mai thiba pi gani fongdokhi Indira Gandhi na Prime Minister wearing that 66 times Sarkar thuai ki Manipur da makta kaya kan thuai ki Congress party na thuai ki bani tarung song democracy chatpada BJP na Sarkar thuai na sinbalaite Congress party na makhoi gi macha masu warak pangamdraga Manipur context da macha mayam poksale MLA yame haraga warak pangamdraga yumlo na balatai namna kana roy lisabal tawgera tawroira पैसा पीगेरा पिरोइरा यानगेरा यानरोगा मोइ थबकनी इखोइदा ताइसन बिरकनो ngarang chief minister okram ibobi made deputy chief minister gai khang mani na delhi da yaukhrabasu AICC ki president sonia gandhi gadi unadri hana impact news na fangba paw man hairi adum oinamak hayeng soidana chief minister deputy chief minister masung sonia gandhi punna unarba yai haina paw sina makha tarakli ningsingba yabadi top task khongta लीड थुंगीब का लोइना ngarang AICC की president sonia gandhi का unaduna party की honglak pibam gi matang da khanana laikhrabane मधुगी मतुंग तारक नgarang दगी chief minister masung deputy chief minister animak AICC की president unanaba delhi da lerakibani Yellomi Kanan and Magi Changchilapa Kongjang is Sarokama Waina, Manipur Ladiba, migrant workers in Masa Kangdoknan, Bangasisu, JCILPS Ki Kangbu Amna, Langol Leba, NIT Complex, Tabak Surban and Manipuri Sing verification Taukre, JCILPS students wing Amadi, women wing members sing Yauna Satakiba driver to the Puna migrant workers Samarom verification Tauki Hari. NIT complex tabak surbe tongan company mari gi senmi singado voter ID Aadhaar card natraga masak takwa yabse sang sing yaurabasu tabak suba yabagi labor department masak khangbagi se singdi amata yaurum ki de hari driver du saru yakhiba JCLPS ki office secretary Jitendra Ningom na fongdorakpada driver sinanan manipuri sing asibu manipur da laibi yaroi madi sat kroina tan banate niyam gi matung ina mari lenaba se sang sing yauna tabak suhan na bani haiki loinana labor department na masak khangmagi se sang sing pai da sinmi sing asigi mathakta kari tobu yabagi habadu labor department gi mioi sing kauduna khanarba matungda Lamphel police station sina ki hari labor mayam sing si masagi electoral roll di yaweba aduga pan card khara pai bu yaweba to gumsung akoina akoigi state inter-state migrant worker regulation ek ki matung ine di makoi akoigi labor khuding mangna akoigi labor card amadi pai gadabneba adugi labor card to makoi amung yawramdre Lamphel police ki kano mayam la ani aduga police to da akoigi sinabum thoko sinerani aduga akoina siner gudu si makoi bu pa bana do manipur sarkro haibagi wan nate akoigi rule gi matung ek ki matung ina makoigi paibum thokpa makoi yawfum thokpa makoigi labor card ki ama yaw to yadaba Indira Gandhi National Tribal University Students Union na makoy demand kaya thamladu ngasidagi Indira Gandhi National Tribal University ki adim zati leba regional campus amadi Senapati Makhan Village leba main campus matam kak na thingjin kre ngasi union sig mairo sing na adim zati leba regional campus ki office ki thong show launchin ki library ki larik yauna newspaper kaya su mai tha ki Paumi Singa Unabam da University President Hemkolin Hawkip na Fongdorakoda Indira Gandhi National Tribal University Regional Center asina Kudongsa da kaya thengnari University sahi kaya dagi center asigi regular director Lehan naba lonena infrastructure fagadan ba yauna hiram kaya gi matang da mamang da haiki ba leire hana president asina makata ki University khongjang ase demand fangdri phaw sathaki ni hana su University thamlakli This protest will go on indefinitely until and unless we achieve our demands. Appointment of full-time director, 1 point, and we have to shift to the Makhan campus. This is just a temporary campus. We cannot do anything, we cannot develop the campus. And then we don't have hostel facilities, we don't have permanent faculties for the 2 departments, sociology and tribal studies, and we don't have enough PhD seat. We have only 2 seats. This is against the UGC guideline. We are also demanding amenities like, infrastructure development, and then to fulfill the library book, multiple post hall, everything it's been included. The memorandum we have sent many years.
ILPS ki khongjang na laikhetraba lamjing maira sapram Robin Hood ningsing duna thamna na bagidamag sapram Robin Hood Remembrance Committee ka committee ama ngarang sem lena committee sina thadro ko siro lamada khangalakli singjamai thongam lekai dagina kawa ta ki lambi sembi dabagi mayok ta lekai adum miyamna lambi thingwi khongjang ngasi se makhatan adumak sathari lekai asigi nupi amana fongdorok pada singjamai assembly constituency gi hoji MLA su oideba minister I Hemachandran matam kya gi mamang dagi lambi ase hanna yengana thamlaki lambi ase semjin ba hawdro fabu lambi thingwi khongjang ase makhatan adumak sathaki gani hari अखोइना लंबी थिंगजरी बसे सही कया माना पालक मतुंग सिदगी को हेमोचंद्र MLA सही तरा मंगा तरुक सुरे सिबा मनुंग दंग सिबा मंग लंबी सी यंगबीदे सेंबीदे फन्याम ना हाइजरुरे मागी मफम दा कोइना चतना मैना पाइबी अखोइना को अदोंग सिबा मनुंग सन मान हन्न तुना यंगबीरदरेबा खोइना लंबी सी थिंगजनजरगा मंगोंदगी करंबा तंगो तौसिगेना तौजबनेबा खुदम मोइना नुंग थारकबा हेक निमितो सेंबा होगिरबाक्ते खोइ खोंजंग हिजंगखिगनेबा सही कुंत्रा है थंगन इसिंग फंगुद्रब मतुंगदा कैसामथोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चन्ना कैसामपाट कांगबम लेकाय अमदे थियाम लेकाय की अकोइबदा लेब मियामदा थंगन इसिंग पीनन पाइपलाइन सेंबा होख्रे पाइपलाइन असे कैसामपाट थियाम लेकाय अमदे कांगबम लेकाय अनि की थंगन लेब लंबीदा ngasiदगी सेंबा होखिबने मतम क्या की ममांग की तोती इसिंग फंगदबगी अवाब क्या मायोकन लाकबा से यंगबीदुना कैसामथोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA न तोती इसिंग पीनन होनरी बासिबु कैसाम पाथियाम लेकाय अमदी कांगम लेकाय मियाम थागत फोंदोरकली थाजा याब पाव फंगबदगी निफुमंगा सुबा असम राइफल्स अमदे हंगांग पुलिस की अपुन खुदपु अमना ngasi इम्फाल ईस्ट की खाबैसो एरियादा गाड़ी चेक तबद KCP नंदोगी कार्डर अमा फार हरी फार मियोदुदी बॉय सिंह एलियस बिकी ने हंगांग पुलिस स्टेशन खुसिन नखरेना IGR साउन थादरोक चिरोल अमदा खंगलकली अमरोमदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की खोंगजोम एरियादा अनिसुबा असम राइफल्स न तीबु हुमगी थबक जाथब प्रिपा के ओवरग्राउंड वर्कर मसु फार है पुलिस डिपार्टमेंट की PRO न थादरोक चिरोल अमदा खंगलकली फार्म मियो एदुदी लांगाथेल मनिंग लेकायदगी नेप्रम बिग्यामनी एलियस बिग्या सिंह सही निफुमंगा अपोप एन कोनुंगजाव सिंह ने वाहुं पाहुं बदा मखा ताना लांगाथेल मनिंग लेकायदगी पुयाम बंबू चही कुंतरेट अपोप पी राधेश्यामबुसु लालौलुबसिदा रिक्रूट तौख्रे हरी मणिपुरदा लेमिनरिब फुरुप खुदिमकना अमत ओइना लेमिनदुना इसागी आइडेंटिटी अमदि कल्चर ngaakna chatlabadi atoba फुरुप मतन लाक्चब ngamloi haina मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर थोकचोम लोकेश्वर न फोंदोखरे सेनापति डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनबा ngamun विलेज दा ngasiदगी हौरगा था सिगी निपान फाव पांगथोकदबा थादो फुरुप के अखनब कल्चरल फेस्टिवल हौदोकपगी थोरमदा अथोइब मितुंगनेन ओइना वाफम असि मागना फोंदोखिबने स्पीकर लोकेश्वर न मखा तान हाइकिबदा कल्चर अमसुंग स्पोर्ट्स न मणिपुर मसक ताकलिबने लमदम सिदा लेमिनरिब फुरुप खुदिमक न मणिपुर की याइफन न बखंदुना अमत ओइना लेमिनसे अकन रिंग सिंगनबगी वाखलोन थादोकसे अमरोम हरुकलिब थादो फुरुप की मियोय सिंगिदमक फेस्टिवल म पांगथोकपगी दमक्तसु महांगना थागत फोंदोकी थौरमसिग मरि लेना नौना साखिबा अंगामन विलेज की कम्युनिटी हॉल अमसुंग थादो इनपी की सही हुंपु सुरपगी निंगसिंग युम्बी अमसु स्पीकर लोकेश्वरना माइकुम हांगदोकी तुंगदा तोंगान तोंगान कल्चरल आइटम कया अमसु लांथोकी अखोई स्टेट से इमानबा मणिपुर से कल्चर न योपने स्पोर्ट्स न योपने फुरुप जात पुनमंगा इमा लेबाक मणिपुर की दमक खंदना अखोई पुनमक अमकतनी हाइबा वाखलोन लेमिनारबा कांदा लोइना इसागी आइडेंटिटी इसागी कल्चर गांग चललो कांदुदा अतोबा जातिना उसिकने आई मंगारे कनबा आई मंगारे गुंडा तोबा आई मंगारे पावर पाबा असिगुम वाखल जे थादोक पिरगा अमकतनी अमन सोंदबा मतम अमन पितरपा मतम कोई पुनमना हेल्प तौनरगा लाइबा सिदा अमत तो बि वाखल लेबलालब कांदुदा इशोना उबिगनी मथांग स्वाइदा ब्रेक अमा लौजगे मणिपुर अमदि मालेमि तोंगान तोंगान ई पाउसिंग लोइनना अखोइ ब्रेक तक यामना थुना हंजरके इम्पैक्ट न्यूज पु मियेंग ताथुन लेबियो Classic Hospitality Training Institute now offer Tawzari 3 special job-oriented courses to launch your career. 6 months course in front office operations, food and beverage service, housekeeping operations, level 1 diploma in hospitality operations, level 2 diploma in food preparation and culinary arts. Free counseling session from Monday to Saturday 10 a.m. to 5 p.m. Hena Kupamarol Gidama contact Tobiu Classic Hospitality Training Institute, Babina Diagnostic Building, 3rd floor, Rims Road, Imphal West.
Break matungda mayam bo amana taram nokchari loinana bulletin asigi makhataba pausing miyam da pijari. Commerce and Industries Minister Govindas Konthojamna lamdam asigi handicrafts ki pothok sing asi mapal lamdagi missing masing yamna demand tawrok labade demand people ngamloidagi chingnab lei haina phongdokre. Lamboy khongnang khongda hojik hojik chathariba ahan Manipur Industrial Expo gi manung chana pangthokpa handicrafts day gi thoramda wafam asi phongdokhibani. Thoramadu the Minister Govindas Maka Taradun handicraft handloom haibase lamdamasi gida yamnu maru oiba industry ni lamdamasida mega heritage cluster same lagani same gadoriba cluster asida artisan samanga henbana thabak suba ngamlabadi India government ki scheme of fund for regeneration of traditional industries ki makada lupa koti ani fangbogi khudong sab fanglagani phongdoki Manipur ki handloom handicraft industry asi asobo industry ama ohena na bahona bad artisan singna matam khara hena thada duna pothok hena puthok na bahona se na thorama du saru ya ki miyamda Minister Govindas na appeal tawki pangthok ki handicraft day ki thorama du da artisan ni food sale ma sakang se yaw state award inspiration award amasung merit award ki mana sing su khusina ki ngasi ki thorama du da government of Manipur ki commerce and industries department forest department ministry of textiles government of India ki makok thongbu official sing amasung lamdam asida yong gi tongan tongan photo kya puthok leba artisan sing amasung miyoi kya na saru ya ki Tona ki produksi asuli mati demand hai tasina pio hai ka pio ngam Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation ma lejai corporation sida hoji Bharat Sarkar na Ministry of Textile na 10,000 international yoga gi damakta phak pili ro hai hai adu abhi ki re ba lising tara phakse kamai pio ngam doino skills yam lei ba ko damu si adu ko na mapam sana matam sana sijina ra matung da masi akoi lan oina onthok ma ba hona da bu ta ngai re si masi hona mina si Chayola machumna chatharak pamari suba state level aquarium exhibition cum flower show adu ngasi DM college campus level Manipur Science Aquarium da loishin kre exhibition ase Manipur Science and Technology Council med aquarium and floriculture entrepreneurs anina National Science for Science and Technology Communications Department of Science and Technology Government of India miyang makada sin bani hari Manipur da aquarium and floriculture bu hena Pamhanduna entrepreneur masing hengathanan amade Manipur Science Aquarium busu miyam da hena khanganan pandam da exhibition asi pangthokpani hari lamdam asi ki tongan tongan aquarium amade floriculture ki entrepreneur tarani toina exhibition asida lamdam asi ki amade mapan lamgi nga amade lai kya utki loisin bu namki thoramadu da exhibition asida saruk yakhiba entrepreneur sing bu ikai khumna bu utki loinana tha asi ki ahum amade mari da pangthokkiba sport painting competition amade written quiz competition ki mana mathum sing su yenthokki Tha sikitang ahumda assistant registrar ki post mari mention bagi damak pangthok ki written test examination desam na pangtho an ki daba adu university asibu kanna na ba amade university asida tamliba amade tamlakada ba mairoi singi yaifana bagi damak tin haiba Manipur University Students Union musu ki vice president amade general secretary na khanglam daba se laibak thibani hana Democratic Students Alliance of Manipur desam ki publicity and propaganda secretary na thadro pasi role amada khangalakli Public Hospital and Research Institute ki taramari suba foundation day gi thoram pangthokre thoramasi gi sarukama oina hata mini thong leiba institute asida nominini gi oiba free OPD amadi sai humputra gi mathaki ahal singi free surgery su pangthokki hari tha sigi mangada gi ngasi power pangthokki free camp asida patient satruk ta lem layang ki loina free medical test kya su pangthokki ana institute asigi vice chairman Muhammad Wazuddin thamlakli Sahi humdra ki mathak leiba ahan singi oiba free surgery adum ba kano amasu akoi offer tawjari masi sahi khuding gi adumak akoina sahi chu palayang akpagi numinini se akoi free da treatment thamjabani mayam praja singi adi Manipur praja singi yengaga leitalara mayam sing khudong chana ba haidana masi deida tongan tongan ba adi community punamak tagi lakpidana akoi share tawbiba akoi hostel asida lying biba amadi asigum ba free medical care asida share tawbiba damakta hostel gi site tagi punamku thagat chari PMGSY ki worksite number MN0911 da driver on labor PA sinau sangu masakhang da khulai pai bu singna fa kibabu TNWL Longfang chairman amasung TKS ki apun basiro lamana kan yaning da fongdorakli MUS balak le tang tara fabu ki manungda thadorok trabadi TNL na luchingduna tangkul naga civil society singa khongjang sangsil lagani hari
Haukiba tang mari ki ahingda Imphal Municipal Corporation ki chairperson Aribam Nimai Sarma ki Brahmapur Aribam lekai telabi yumda bom langsil lambu yaning da phong doktu nanga sisu bamo lekai mangge makong ki maira pai sing amadi Brahmapur Social Club na punna kusam na duna Brahmapur Lalji Lat lekai da Labor Club asigi waiting seta wakan mifam mafam kre wakan mifam aduda yumlak ta bom langsin bigano we denounce explosion we condemn bomb blast stop bomb culture no bomb please be human by human haina iba placard kyasu sizinaki isa isu ta koina haijaning badi isa isu gi nungai taba pen daba kaya ama leiraga su akoi asibobo yaningi natraga yaning de haibagi faminaraga wari batai sanabana hena phagajana khali jumlakta mi yamna kungna tabang mafamda bom pukhai bagi thogdok ama thuan base Brahmapur Social Club amadi Brahmapur mangge makhok maya pabi lupna yaningdaba phongdok sari Nakalam Romda Haukiva April Maha Ginamidang Pung Mapalum Tabada Brahmapur Aribam Lekai Mandale Lerekta Laiba Imphal Municipal Council chairperson Odib Aribam Dimai Sermagi Yumda Bom Pokai Han Kibadu UNLF Ki Lanmi MP Akanaba team Mamma Satakibne Hana Aina Tinker Lalo Lupastic Department of Publicity Director M Sayan Tadro Pasiro Lamda Kangalakli Tabak adu tawrba loop asigi team di aso engam yaw than mafam sabad tunglare adubu tawdok adu senai khanduna miyam na phai haribu misam ani adu UNLF MP ga karigum hiram amata mari laina de miyam da sengduk saning ba wafam di haukiba English ani taramari taramanga da chairperson oriba e nimai sarma na UNLF ki mingda office asidagi yam lag senfam sing kongat ki adubu senfam sing adu ngasi power party da pikalak tana magi makuta lairi nimai sarma na haukiba September English ngani taramanga da soidana pirage hairaga su pirakide masina maram oidana IMC ki chairperson Aribam Nimai Sarma barogi warning oina mapang lei bomadu pokai hankibani loinana chairperson e nimaina lakli April taramanga fobugi manung da party asida sangjara kadabani hana su serol asina kangalakli Silong da ngarang cyclone lakrab matung Manipur yauna awang nongpok state Mizoram Nagaland amadi Tripura da chaliba pung kunmari asig manung da akan manung nung surab yai haina World Meteorological Department ngarang lauthokre zip meteorologist na fongdorpogi matung ina awang nongpok lamdam da humzilak pa aing manung sitka nongpok thangba Indian Ocean dagi horak pan nungsit ka thengai na dun awang nongpok lamdam da akan mamong da nung tarab yai loinana pung da meter chama humpu yauna sitpa cyclone chu lak yai hari Panbayai Meghalaya ki capital Silong da ngarang cyclone lakpana sorak na yum kuntrarom ati akai nang krabani Kanglei Indigenous Martial Arts and Cultural Society Kimax ni sei khuding lepna pangthok tuna lakpugum handak sahi oina laklib April kulhum doi kunmanga fawwa mangarak suba Kimax Festival of Thang ta pangthok lagani hari festival asu mafung fana pangthok nun hona bda miyam ang mating pang biyo hana Kimax na sero lamada apil tarakli Hausi ngasi nomagi sanabagi pawda second division I League final round gini futare suba match amada Neroka FC sangak famna Lone Star Kashmir FC upanjil ani amada mighty ba pibangam kre ngasi sanaki ba second division I League match adu team animak na match ase kadab yadi haidun akan bamong da lamba tauna ki Kumal lampak main stadium na sanaki ba match adu da Neroka FC sangak fongi Y Raju mangang na match ki tarani pan suba minute pira pass amabu Eziogu Seniduna Panjalama Sanchin Kibagalo and a Meski Kunmato isu Mineta David Ngaitin Pir Pasama the Exigo Seniduna Panjalama Sanchinuna Lone Star Kashmir FC Panjal Ani Yamada Mighty Pibangam Kibane Lone Star Kashmir FC Yamatangar Panjala the Meski Humputara Suba Mineta Wasekwani Natsan Bangamki Sathar Gleba second division I League final round da Neroka FC sanga from point red fangdur mangjil thari thasi tarataruk Neroka FC sanga from gi ahanba away match oina Gangtok Paljor Stadium da yumbu wariba Gangtok Himalayan FC ga final round asigi yangkai ni toisu match amada lamba taunargani Kuntaruk Suba Governors Cup Invitation Polo Tournament da Manipur Police Sports Club A the Kurai Polo Club ani tournament segi joint winner oikiba kalona taramanga Suba Governors Cup Women's Polo Tournament na Thangban Youth Polo Club amadi Singkhayum Polo Club Kongpal ani na punna joint winner oikre hari Manipur Horse Riding and Polo Association ki organizing committee na nongsing film phatabna pangthok kani haina
तौरंबा फाइनल मैच अदु हन्न येथोक्तुना लाखिबा असिना मरम ओइरगा वारेब असि लौखिबने हरि थासिगी तरा तरेता टूर्नामेंट सिगी जॉइंट विनर ओइखिबा टीम सिंगदा मनामतुम सिंग खुदोल तंबगी थौरम अदु लंफेल पातले पोनी ब्रीडिंग फार्म द पांगथोकनी हाना ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की चिरोल मना खंगलकली अंडर 12 AITA चैंपियनशिप टेनिस सीरीज राहुल पामैना नुपा मसागी स्वेता समंतना नुपी मसागी चैंपियन ओइख्रे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की मियंग मखादा ऑल मणिपुर टेनिस एसोसिएशन सिंधुना लंफेल लेब ऑफिसर्स क्लब की डेको टर्फ ता ngasi sana ki अंडर 12 बॉयज की फाइनल दा राहुल पामैना हावम बुसन पॉइंट तरुक अहुम अमदि तरुक मरी दा माइटी पी की बगल लोना अंडर 12 गर्ल्स की फाइनल दा वेस्ट बंगाल की स्वेता समंतना मणिपुर की स्टारमी एनबो पॉइंट तरुक अमद माइटी पी की साथरगलिबा चैंपियनशिप असि अंडर 12 वॉइस डबल्स की फाइनल द मणिपुर की राहुल पामई अमदि हावम भूषण अनि की जुराना असम की अंशित गोगोय मसुंग वरुण आदित्य की जुरा पॉइंट तरुक अमद माइथी पिरमलगा डबल्स की चैंपियन ओइकी चैंपियनशिप असि इंडिया की तोंगान तोंगान स्टेट सिंग की लाकपा नुपा मचा अमदि नुपी मचा टेनिस सानरोय सिंग चैंपियनशिप असि सरुक याखी अनिसुबा स्टेट लेवल केस प्राइज जूनियर वॉइस वॉलीबॉल टूर्नामेंट था मापन पांथोप हौरगनी हरी नोंचिंग की फिल्म फतबन मरम था तरेता पांथोकने है तौरम टूर्नामेंट असि मखाताना यैथोखिबने ऑल मणिपुर वॉलीबॉल एसोसिएशन सिंधुना चथगदुरब टूर्नामेंट असिदा वॉलीबॉल टीम तराना सरुक यारगनी है एसोसिएशन असि सेक्रेटरी थादोरप चिरोल अमदा खंगलकली मापन सुबा लोकताक ट्रॉफी दा त्रुकपू नंबोल माई पाखरे टूर्नामेंट से सानखिबा निपान सुब लीग मैच अमदा त्रुकपू नंबोल की सानरोय TS शंकर मदी वाई ब्रोजेंद्रो अनि मैच की निफु निपान अमसुंग यांकई सुब मिनिट सिंग पांजिल अममम चनसिंदुना यंग फिजिक जुनिंग ललामबुंग पांजिल अनि सिनोदा माइटी बपी बंगम की ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की मियंग मखादा ऑल मोइरांग फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना लोकताक पावर स्टेशन की सेंथंग मखादा मोइरांग मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल की सानबुंग सथरगलेब टूर्नामेंट असिदा टीम तरुक सरुक यारी हयंग टूर्नामेंट असि मापन सुब लीग मैच अमदा ऑल मोइरांग फुटबॉल एसोसिएशन मोइरांग अमदि नॉर्थ इम्फाल स्पोर्टिंग एसोसिएशन थांगमैबन अनिना लंबा तौनरगनी मतंग असोद बुलेटिन असे टेंशन जद्रिंग मांगोइना मरुइब पाउसिंग अमुगना पिजरी ngasi Bharatiya Janata Party lingkhat ki basai kontra taruk sukre numide sub BJP Manipur state asida mapung pana pangthokre Chief Minister Okami Bobi Mede Deputy Chief Minister Gaikhang Manina Delhi yaukrabasu AICC ki President Sonia Gandhi gade hauzik phawo unadri Migrant workers sing masa khangthok na rama ngasi JCILPS na drive sathakre Langol ki NIT complex ta puna migrant workers sa marom verification tawkre amasung second division I league ki final round ki match amada Neroka FC sanga from na Lone Star Kashmir FC panjin ani amada mighty bapikre